nami ngiyakhona. Ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu. Bantwana bahle basezulwini. Bantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Unyazi lwezulu. Siyabonga kuMvenqanga ukuba asihlisele lenkundla sezulwini azoyibeka emhlabeni. Wayiphendula isigcawu sokuba size sizocelela abazali bethu intethelelo phambi kwezulu nomhlaba, ngoba ngale kwethuna ayikho intethelelo. Okonakala emhlabeni kufanele kufezwe emhlabeni, ngoba ngale kwethuna okonakala emhlabeni kufike kumbophe umuntu, kodwa okukhululwa emhlabeni kuyamkhulula ngaphesheya kwethuna umuntu. Siyabonga-ke uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu ukuba asikhumbule. Bantwana base-Afrika, uNkulunkulu usakhele lenkundla wayenza yangafana nenkundla esiyijwayele zasemakithi, ithempeli langakithi nelangakithi, ngoba efuna ukuba kuzogeza imiphefumulo yabazali bethu ukuze mase imihle ikwazi ukuhlala nobongekile, ikwazi ukungena emzini oyingcwele ingasayiphethe ithixo, ingasenansolo. Mayibonge inkosi. Amen. Kepha-ke bantwana bahle basezulwini, siyakhuthaza ukuthi uNkulunkulu maye la ezweni lasemaqadini, kuleli izwe sikulona, izwe lasemaqadini, singaphuthi phela ukuya kuyena uNkulunkulu. Njengamanje uNkulunkulu usekuhleni bokuphakama, sisemhleni yokuzalwa, sisemhleni wenkosi yethu uThingo leNkosazana. Sikhumbula udumo oluncokazi ayelenza kuleli izwe lawo baba nobaba omkhulu. Nalo muzi waphendwa inkosi uThingo leNkosazana, la uhlakulela ukuze ube khona unyazi lwezulu, lafike la uqinisile la ubeka, sekuhlakule inkosi uThingo leNkosazana. Mayibonge inkosi. Amen. Akube ukuthi bantwana benkosi njengoba sila ingoba sithunywe imndeni, hayi ngoba size ngobungani. Akube ingoba sithunywe imndeni, ngoba uNkulunkulu ubuthisene ebuhleni bokuphakama. Uma-ke imndeni isithumile akulona icala kuMvenqanga, ngoba uyabona khona imndeni enesisindo kakhulu engakwazi ukuya kuNkulunkulu, ugcine uyawedwa wena sidumbu sasemhlabeni mina nawe, bese ufika uyona ngoba uhamba wedwa. Abantu ekufanele ngabe uyobakhonzela abakwazi ukungena, abanye babo baqhubilwane abahamba beyikhonzile kuyizithixo zabo, abanye bahamba benza le mikhuba kade ekhuluma ngawo umnewethu ukuthi wayebulala oNdlunkulu uma bengabuyanga ngendlela abaphume ngayo. Uyabona ukuthi imikhuba yokuthwala akuyona into yamanje, into eyayikhona ngisho emandulo. Kunento abaye bathi abantu mhlambe la ekhaya lemphefumulo iyagxibwa noma udlalwa ngayo. Ubungoma nomnyanga, umngoma nomnyanga bukhiqiza umthakathe egcineni. Uma abantu behluleka ukugcina lezo zinto ababethi bayazenza, bagcine sebengena ekuthakatheni nasekukhunkuleni. Yini indaba na? Inxele elikhulu uLucifer ngena ngalo, ungena kulabo abantu ekuthiwa basiza abantu. Kahle kahle abanye abantu babe basuke bebasiza abantu okwangempela, genuinely. Omubi-ke akamthandi umuntu osiza abantu, ufuna ngasonke isikhathi ungena ngakuye. uNkulunkulu omubi akayithandi into engathandwa uNkulunkulu. Kahle kahle abantu ababesiza abantu wayebathokozela uMvenqanga endulo, ngoba babesiza abantu. Omubi wayesengena ngakubo, imikhuba yakhe wayishishumbisa wayifaka ngakubo, ukuze bagcine bengasasiza abantu, kodwa sebenza imikhuba yakhe bethi basiza abantu. Kunomthandazo la olotshwa uShembe esihlalweni sekhulu namashumi amane nesishiyagalombili 148. Ngithi mangaphazame ivesi lesithathu noma lesine. Bamenyeziwe emathuneni
sebephumile sibabonile bangenile emzini oyingcwele abamakabongwe sihlawulele siyakho awo baba bafemandulo awulekile amathuna abantwana kade bekhuluma masibalalelisise kahle bakhulunywa ngabantu abavuka emathuneni ngoba bemenyezwa izwi likamvenqange unyazi lwezulu ukwenza kwenzeka ubamemile ukuthi abantu abamvukani siyothetha amacaleni ekhala emphefumulo nompula lapha engubekile ukuze kugezwe ukhuculule lensila yezono zamacala enu mayibonge Nkosi amen babonakalile ke ebuthongweni abantu belele naba bekhuluma nawe ngolunye usuku uphiwa inhlanhla bavele uma bengakaveli cela indlebe ezulwini ukuthi Nkosi ngipha indlebe ehlakaniphile nenhliziyo engavuzi ukukhulunywa lapha ekhala emphefumulo nami ngikulonde ngiyokuthulela umndeni sikuhlaziyeni nomndeni bese sisukuma siza sothetha amacala abo kunamacala anzima abantwana beNkosi asilele ngemuva kodwa abantu bangene ethuneni ithuna labagqiba laselibavimba ukuthi bangadluli isikakhulu emakhosini ngifuna ukubhekisa ngakuwa amakhosi njoba ngikhulume ngabantu ekuthiwa balapha abantu inyanga nezangoma kukhona igebe noma ubhaqa abangena kulo bengaliboni bethi bona basasiza abantu enze njalo uLucifer afaka ukuhlupheka kulabo bantu balambe bahlushwe iphanga bese begcina sebekufuna ngamawala ukuthi kube khona abantu abazoza kubo bezofuna ukuphila bagcine sebengena egangeni wabona uqobo lwabo ukuze umuntu ahlupheke ebeseza kuye mabengena egangeni abazukuthatha phela lamakhambu ukuphilisa kufanele bathatha amakhambu azogulisa loya muntu abanawo phela bona bahamba bayotrainela ukuphilisa kufanele baphumeke bayofuna abantu abakwazi ukuphosa ukuthi uMajiya ahlupheke khona uMajiya azobuye sekheketheka esezakini bese emlapha umuntu sekungena ukuthakatha kodwa ngathi engaqonde ukuthakatha omubi ufaka inkemane eqala nokuhlupheka wayesefika uShembe ngo-1910 wafika nembhalo yasezulwini njengoMoses owakhuphukela phezu kwentaba yenqumo wafike wabhala imiyalezo uNkulunkulu ayimnika yena wathi mntanami mina ngikhonzwa ngemithetho akekho umuntu oza kimi ongawugcina umthetho wafika abantu sebekhonza ithixo wadina waphahla kamatshe wawalahla phansi waphahla wayesethi uNkulunkulu cha buyela phezu kwentaba yaseSinayi ngoba mina Jehova mangiza phakathi kwesizwe kufuneka eqala ngesinike umthetho ngoba mina ngidunyiswa ngemithetho umuntu phela uphila ngemithetho akekho umuntu ongaphili ngomthetho wonke umuntu uphila ngomthetho ngiyangixakeka abantu bethi asifuni uthini kaShembe kunemithetho kaShembe kodwa yena uqobo lakhe uphila ngomthetho ukuze eziwe ukuthi usebuhlungwini kufanele akhale amemeza apongoloza umthetho ukuthi eziwe kufanele enze leyo nto ngoba umthetho uthi uma usebuhlungwini memeza bakuzwa abantu umthetho lo akekho umuntu ongaphili ngaphansi komthetho angikwazi lo mthetho ukuthi uyesatshwa kaShembe nabazali bethu ke baphambuka endleleni bangena ehlazweni babalekela umthetho bafuna ithixo ngibhekise-ke kondaba ezitha ukuthi ondaba ezitha banebhaxa lemthwalo yomndeni wakubo wesibongo sikandaba ezitha bese kuba khona owesizwe ukuthi yena ngomlomo wakhe wakhuluma izwi elacekela phansi isizwe engaboni ngiqondeke kulabo abantu okwakuthiwa bayalapha ngoba bagcina belapha bagcina belapha ngisho amabutho abakhunkula amabutho ukuthi amabutho akwazi
ukuthi mayele izimpi anqobe. Kukhona ukufa isikakhulu okuhlupha omama bethu. Bathi mabehleli emzini bahlushwe kakhulu imimoya engacacile. Khona lento ethandwa abantu athi umuntu mayegula athi ngiyacabanga ukuthi imimoya. Yini imimoya? Imimoya umphefumulo womuntu. Akekho umuntu ongenawo umphefumulo wakubo omphahlile nomzungezile. Omunye umphefumulo uzungena egazini lomuntu. Umguduze wonke umzimba womuntu umenzise lokho okwakwenziwa umphefumulo usahamba ngenyama. Omunye umembathe umphefumulo. Khona into ehlupha omama bethu beganile emakhaya. Nako kunye kwabo uShemba akhuluma ngakho. Amakhosi endulo hayi wonke, amanye amakhosi ayeba nabakhunkuli abayingozi. Umkhunkulu uyalalelwa ngisho indaba ezitha ngaba isigagayi kanjani kodwa egcineni ugcine sethi ngisayozwe ekhosombeni lami kanti uyolalela uMajiya umkhunkuli. Ngoba uMajiya yena enokwakhe akukhulumayo athi bathi amathongo zithi inyanga nyandaba ezitha lithi idlozi indaba ezitha enza ukuthi nokuthi ukuze sizwe sivikeleke. Lokho kufa kwawaqeda amakhosi. Namhlanje amakhosi athwele amacala emphefumule uvanze ethuneni. Ake ngicaphuna okunye kwabo uShemba akhuluma ngakho. Uthi uShembe ukhona amakhosi ayeneshwa yokuthi abalaphi bamabutho kube ngabakhunkulu kube ngabathakathi esikhundleni sokuba zinyanga zomnyanga amabutho. Athi indaba ezithu uyabona lithi ithonga lithi idlozi kule nyanga abalobokazi bonke abakhona ezweni labo bameme ubamemele ekhulukuthu ukuze uthole lembungu ngoba izingane zonke ezimumethe kule nyanga zinesibungu esikhulu. Kudingeka amahluli yalezo ngane, kudingeka imbungu yalezo ngane ukuze sihlanganise naleli khubalo ukwazi ukuphila amabutho ukuze amabutho ayinqobe izizwe. Undaba ezithathathele leyo nto akhiphizi kuphume obhekela benkosi kuphume induna zihlaba umkhosi kumenye bonke umulokazana kuthiwa bamenywa kanti bazoqeduliziswa kuthathwa imbungu. Babuza abaqephuli bezisu ukuthi indaba ezitha senze njani. Athi thathani lento niyigcinqele emaweni kudle inyoni zezulu ungabi indaba zalutho. Labo mlobokazi noma labo bamakoti labo malokazana basabubula namanje ethuneni. Abanye sebenze baguga bayizalukwazi abaginqela emaweni baguga bayizalukwazi kodwa eziphihlikile izisu zazo zaqedlula ngemkhondo nangenhlenhla nangamajozi ngoba kufuneka nje umbungu. Kuthathe lo mbungu wengane ugaye uqothwe ufake emcengezini uhlanganise namakhubalo kwenziwe intelezi kwenziwe izinto zokuthi amabutho agcatshwe ngawo ukuthi abe nesithunzi nesithoza athi mayeqhamuka ngabonwa. Imikhuba eyayenzeke emandulo. Kuthathwe lawo mahlwile kubhilwe ihlalo zamakhosi ukuthi inkosi iqine ngamafutha ezingane kuthiwa lezo izingane akabi nasono ingakho indaba ezitha uzoba namandla. Imikhuba njalo eyiqhamuka ba noLucifer embatha labo bantu ekuthiwa basiza abantu. uShembe mayefika emhlabeni uthi bantu bami yekani ngo1910 yekani manje ngabe nisawaphatha amakhambi ngabe nisawuphatha umuthi uma nizikhonzi zikaNkulunkulu ngoba wayazi ukuthi lemkhuba eyenzeke emandulo izovuka nabo bese bengena ngalo ibhaxa lokuthi hayi mntanami umsebenzi wethu lo ugcine uzohamba ukhosha ngawo uzofika naNkulunkulu uthi inkosi obaba omkhulu nogogo bami bathi angibaqhubela umsebenzi kanti beza nalemkhuba. Namhlanje kunjani eNazaretha? Abantu sebeyayisisa bathi bona bayizangoma zikaShembe babasizi bakaShembe babathandazi bakaShembe. Bona ukwazi ukuthandaza uShembe ungaziwe kuMajiya kuthi umthandazi kaShembe egcine ngamuzi yakhohoza uMajiya usekunikeza ibhodleyana ekhaya athi uyalekelela kanti sekuvukela abantu bakubo ababenza le mikhuba bathi umthwala bazethu umntanami isizwe umsizwa imini ngiboshe ethuneni angidlulile ethuneni nansi imthwala ngiboshwe ilawo makoti engathi sekusha amakhosi engathi ababhujiswe. Ngiboshwe lezi ngane ezathatha zaqothwa zenziwa amakhubalo
Zikhulile manje namhlanje lezo ingane ziyamaxhegu zizalukwazi ziyanquma ngeimpilo zethu emhlabeni. Zithi abanjani abazohlala banethezeke emhlabeni thina saqothwa senziwa thina iy'ntelezi. Thina zabulawa ngoba naku kufuneka imbungu ey'ngane zethu. Abanjani abazohlala banethezeke emendweni. Uyambona uma athi seyisalukwazi uze kuthi uphelile umendo. Ubanje ehlazweni. Lawo macala uShembu uyawathetha la ekhaya emphefumulo mayibonga Nkosi. Amen. Ngoba ngeke umajiya kwazi ukolanda lawo bantu ababulawa abaphoseweni nokuvusa lezo ingane ayiphehla ayidale kabusha ayihlukanise namakhubalo ngoba zaqothwa lengane zaba yimpuphu zahlanganisa namakhubalo. Akekho umuntu ongayihlukanisa unyazi lwezulu mayibonga Nkosi ongenza lokho. Amen. Mvelnqange kuphela ukwenza kwenzeke unyazi lwezulu ongakwazi ukuhlukanisa leyo nto. Wakhuluma umqalo wendlela ethuma amakhosazana. Tshela nabashumayela ukuthi abakho umpheme lapha esiphuni. Ngoba thina boShembe masifika nezingane lezi eninikelela ngamashumi nithi zone lengane zaphuphuma zachithwa zalahla zaphushulwa zenziwa intelezi zenziwa imkhovu zenziwa omamtsotsi zenziwa amakhubalo amahlwile nembungu. Uthi masiza nazo ezinye siza nazo ziyimpuphu. Zahlanganisa namafutha oqamu nofezele namabululu ney'ngqanga. Zahlanganisa namafutha ey'ngulube. Zahlanganisa amafutha emabhubezi. Zahlanganiswa nayo yonke amathambo ey'lwane ngoba kwenziwa ikhubalo. Uthi thina boShembe masifika nazo kuyimpuphu siqoqa konke. Sifike sikwendlale lapha kuVrandi. Akhani isilulu la. Ukuze unyazi lwezulu uma lufika lizohlukanisa thina boShembe iziqu zonke zothingo lenkosazana. Iziqu zonyazi uthingo lenkosazana. Inyanga yezulu, ilanga lokukhanya, umqalo wendlela, iziqu zonyazi lezo mayibonga Nkosi. Uthi ke umqalo wendlela masifika thina nalezi ingane siyiziqu zonyazi. Fike sizendlala la bese lifika unyazi lihlukanisa amakhubalo nako konke okuyimkhuba nempuphu yomntwana ayibusele ngancane bese eyiphehla eyidala bese emdala lo mntwana akhule mengabe lo mntwana una 500 years achitheka uzokhula azabe nalowo mnyaka mayibonga Nkosi. Amen. Amakhosi ke athola isinde sinjalo iningi lawo. Amakhosi athola isinde sinjalo iningi lawo. Imibuso yawo iyazamazama nje ngoba izanyazanyiswa ukuthi okhokho basendulo lezihlala abahleli kuzo okhokho basendulo bawela kulelo gebe lokwenza imikhuba enjalo. Ingakho ke kuthiwe la ekhaya emphefumulo uma amakhosi ezonikelela imindeni yakubo angakhohlwa amabutho inkomo yamabutho ngoba yikho inkosi enyakaza kunganyakaza amabutho. Siyakubona kwamanje ukuthi amakhosi amaningi awasabuthanga lutho ngoba amabutho awasekho sekuyisukela nje kusukela usikhotheni ophelele umqondo eGoli abese egqoka amateki athi uyibutho lenkosi akusekho lutho. Amakhosi agadwa amaphoyisa kodwa endulo engagadwa amaphoyisa ayegadwa amabutho. Lawo mabutho ayehamba nokhokho bakho Ndabezitha asamile ethuneni. uNdabezitha mayeshona ngapha uma wena uthetha amacala esizukulwane sakini uthetha amacala oNdabezitha amakhosi angaphambili amabutho ayalandela. Ingakho kungafanele ukuthi asale ngemuva amabutho mawugeza isizwe sakini Ndabezitha. Mayibonga Nkosi. Indaba ebuhlungu ilena kade ikhulunywa yilabantwana. Uthi ukhokho wakhe wayebulala oNdlunkulu. Labo Ndlunkulu kwakungamakhosikazi kwakuyizingane ziphuma emakwabo zishisela impela zenzelwa zeweliswa amazibuko amaningi zazigcina sezenzela inkomo yokugcina umncamo kuthiwa kunqanyela uNdabezitha wasekuthini ngoba ube indoda wasilobolela isulu ingane kwabo kuthiwa lisekho iliba lakuwo iliba lakho liyoba semendweni abesenikezwa uyise uphaphe emleka ngezalukwazi eziyogana naye. Le nkosi ngesikhathi ibulala lamakhosikazi ibulala nethonge laliyogana nalo mntwana lidinda isilile ethuneni akaseyedwa ethuneni. Leyo nkosi ke eyenza lawo macala njalo ngaphesheya kwethuna ayidlule ethuneni
ingcono le eseyihlanjulukelwe ngoba seliyaziwa ifindo nenungu eliyenza ukuthi isililo singapheli emndenini wakubo. Eyakithi neyakini yona engazange yona ithole ithuba lokuveza ukuthi yenzani. Musukulinda-ke mawuzwa kuthiwa nakini kwakunenkosi ngoba omubi wayesedlangile. Omubi indaba wayehlasela amakhosi na. Abafokazana balandela kamuva omubi kodwa amakhosi ahlasela ondaba ezitha ngoba uNkulunkulu ukukhulumile waze waloba nasencwadini abafana bakaJakobe ukuthi uJehova uyathumela ingilosi iye emakhosini. Iye emakhosini khona incwadi engayazi ukuthi ikuphi eMaromeni. Ngithi amaRoma ngazi bayazi abashumayeli boyifunda leyo ncwadi mabeyithola njengamanje eshoyo ukuthi amakhosi agcotshwe umvelinqama ngokusemthethweni. Ingakho la eNazaretha kuthiwa abafundisi bezwi lokuqala amakhosi. Kodwa thina siyakuphika lokho sibaqhinisela ngemuva amakhosi. Izwi likaShembe lathunyelwa emakhosini ngoba nasendlini kaJakobe abaprofeti babethunyelwa emakhosini. Amakhosi abesekhipha izwi njengondaba ezithi athi ngithi ezweni lo baba nobaba omkhulu alifakwe ibhlukwe umuntu wesifazane. Lokho sekuyinkolo yenu ekufanele isiko lenu ekufanele inkolo yenu ekufanele ikhonze le bese iba isiko mpilo lenu sekuwumthetho omisiwe ngoba amakhosi ekwakoze ukuthi adlulise izwi likaMvelinqama nasendulo kwakunjalo. Omubi-ke uyathanda ukulandela into uNkulunkulu aya kuyo. Nomubi wathi uma yehlike ezulwini waye emakhosini. Ukonakala watholakala konkosi nobuhle batholakala konkosi ngoba abantu emandulo ngiyazi abanye abantu bathi yini ungakhuluma ngendaba yethu wathinta emakhosini ukuthi ngithinta la kuumongo okonakala kwezinto endlini empishona endlini ensundu ngoba abantu emandulo babengenayo imizi kahle kahle. Le sekuthiwa namhlanje imizi yobunomuza. Abantu babebuthwe emandulo behlala ezigodlweni zakonkosi. Athi mayeseganiwe eganwe amakhosikazi evile kwamabili inkosi wesimdabelela khona la enqulumeni yakhe endlunkulu amdabulele izindlu athi nayo namakhosikazi akhe ngoba kwakuyinkolo yabo ukuthi kuyabuthwa amadoda azothi mayeseseqedile ukulwa izimpi esephumula bese babaluleki benkosi abese ezala eganwe abese ezala amabutho kuzalwe nentombi. Ngakho nentombi zayibuthwa kaZulu ngoba kwazi ukuthi yona azokwandisa isizwe. Kwakuyinkolo ukuthi isizwe sasekuthini sifuna ukwanda. Kwakuyona inkolo uNkulunkulu ayabanikeze yona. Ubuhle-ke bakukonkosi ngoba konkosi yila kwakufundiswa khona indoda ukuthi ayimphathe kanjani abaphathe kanjani abantwana nomndeni wayo uphathe kanjani. Nentombi ayifundiswa konkosi ukwenza umsebenzi wezandla. Nensizwe ifundisa konkosi ukuthi kufanele igade ifa likayise. Omubi wayesengena lapho wathola ibhaxa lokuthi vele baqoqwa konkosi wangena konkosi. Uma ngase amakhosi akulelizwe alizwi izwi likaMvelinqama unyazi lwezulu baphangise beze ekhaya emphefumulo kuzogezwa leyansila yamakhosi asendulo kuyokhiwa endulo. Khona incwadi ngithe kaJobe 8 verse 8. Leyo ncwadi simba ngawo umgodi ngoba akeke ezwakala ngocela bangifundele abashumayeli noma inhlalisuthi leyo ncwadi. Uthi uShembe uzani-ke abantu abami ekhaya emphefumulo ngoba lapha ekhaya emphefumulo mina ngiyahamba mina ngiyofuna isigubhu sesibongo ngiyofuna mina lapho kwaqala khona ukonakala. Mayibonge Nkosi. Funda baba masoyitholile phangise baba. Funda baba. Uthi unyazi lwezulu asikhumbule izizukulwane. Ncwadi kaJobe 8:8. Khumbula izizukulwane. UShembe bongani uJehova maNazaretha kanye nezizukulwane akathi ukuthi nesizukulwane nezizukulwane okuchaza ukuthi kukhulunywa ngezizukulwane. Izizukulwane sakhokho lo ombizayo izizukulwane sikayise kakhokho izizukulwane sikayise kakhokho izizukulwane sikayise kamkhulu izizukulwane ngezizukulwane. Khumbula izizukulwane. Ake ubuze isizukulwaneni saphambili. Uthi uShembe ake nibuze izizukulwane saphambili. Angiyeke indaba okugcina khokho ingane ehlaza akazi lutho.
uqinise ufunisise ufike lezizukulwane saphambili qinisa bese uyafunisisa kobani koyise babo udlule lezizukulwane saphambili uyofuna koyise babo ke manje ngoba thina singabayizolo nje nokhokho esimfunzano nokhokho kakhokho ingane zayizolo kasazi lutho ukuthi ukufa khona egcekeni namahlazo namanyala ezeke egcekeni aqhamuka kuphi nale nhlambuluko enikhuluma ngayo abayazi umongo wakhe usukaphi ngoba nje izinsuku zethu emhlabeni zisithunzi nje isithunzi emhlabeni abakadluli nje emhlabeni bala basemlonyeni wethuna abakathathi ngisho ikhona lokuqala bethatha indlela ekhaya uthi inkosi ilanga lokukhanya indlela ekhaya idlule ethuneni kodwa ukhona abantu ababhajwe ethuneni abakadluli ngisho ikhona lokuqala ijika lokuqala lekhona balanganene kwethuna insuku zabo iseyisithunzi baseyithunzi emhlabeni ithunzi labo liyabonakala uyazi libonakala kanjani musukumela abantu phela isho lokho ukukhuluma udlule baba uhloniphe khona uNdlunkulu la uthobe futhi ungami uthi phuhlele phambi koNdlunkulu baseyisithunzi insuku zakho ziyisithunzi la emhlabeni ithunzi labo liyabonakala bobona egcekeni ingane mazenza izinto eziphambene ubone abanye bathi uyena neyinqotho zakhe ithunzi lakhe limbathile umfana akakadlule ethuneni indlela ekhaya idlule ethuneni ekhaya kuphi ezulwini lomndeni izulu lomndeni zofica unyazi ezulwini lomndeni wakini mayibonga Nkosi unyazi lwezulu likhona yonke imizi ngaphesheya kwethuna emzini ehlambulukile ukhona unyazi lwezulu ingakho ethi uShembe akhana imbombo zokhothama ukusho inyanga yezulu akhana imbombo zokhothama lendlu Shembe la emhlabeni ezulwini ayibiza ukuthi uyiGetsemane emzini yamadoda kuthiwa amaqhugwana uthi akhani khona ngoba uShembe uyomthola khona nokhokho bakho mayibonga Nkosi ngeke umthole esontweni eparadise esontweni sesizomdumisa yabona nje ebuhleni njengoba ehleli lapha eparadise uzodunyiswa ingakho babenikeza inkonzo bakhulume ngodumo lwabo kodwa la ekhaya emphefumulo ukukhulume ngodumo kaShembe abantu bexhuthuka njengoba kade esho ubaba uSithenjwa lapha kuzokhulunywa ngabantu abangazange bamdumisa umveli nqange ukuthi lezi ithixo zabo ezabavimbela uNkulunkulu sicela ubethule zona qhubeka baba bona bayokufundisa yini uShembe mawubuze koyise baba bayokufundisa yini ukuthi le nhlambuluko enikhuluma ngayo idabukaphi bantu bami umongo wayo kuphi bakutshele bawakhipha amazwi abo enhlizweni zabo behlele iziswini zey'ngulube ukuthi mntanami yonke lento idalwa yithi ngoba thina safa emandulo ey'mpini zanganakwa inkosi ayizange isibuthe kwase kuphela iy'nyanga zokumemeza amabutho ngaphesheya kwethuna afele ey'nkundleni asala kanjalo kwaphuma iy'ngulube zamahlathi zaqhobozela okhokho bethu abanye babengasheshi nokubhubha ngoba amadoda aqala ayimtondoshiya ayingafi kalula iqaqanjelwe umkhonto inyanga yonke ifile enkundleni kodwa ayisakwazi ukuhamba isikhondeme mhlawumbe bayishaya inyonga ihlale lapho kuphuma ingulube idle kuphuma ibhubesi iqhoboze konke kufe badliwe izilwane bephila baze baphelele ey'swini zey'lwane kuhamba iminyaka yamakhulu ey'nkulungwane behlele ey'swini zamabhubesi bese beqala ukubhonga uma bevuka bavuke phezu kwethu bese nigijima kuya kumajiya athi umajiya wena uhleli idlozi fanele ufake ibhayi lamabhubesi uhlelwe nesangoma esikhulu wena amabhubesi kanti nangu umuntu wadliwa izilwane abanye badliwa izingwenya abanye bacokoshiswa iy'ngane lezi ezahushula zalahlwa phansi zadliwa impethu nentuthwane kusala iy'nsalela kufika iy'nkukhu zicokoshe inyama yomuntu ibuthe egcineni emva kweminyaka yamakhulu ey'nkulungwane kuvuke imoya engasile uthi akumajiya athi wena funa ufake ibhayi lempangele ingani zona phela lezo yilwane lezo zasendle iy'nkukhu kwakuyizilwane ezayidala umveli nqange zikhona nasendle bese kuthiwa idlozi lakho lifuna impangele lifuna impangele liyakutshela ukuthi mntanami thina sacogozwa izilwane sacogozwa izinyoni ngoba safa sadindiliza zafika zacoshoza ukubone la kuma-TV lifika ibhubosi lidla isilwane lisiqede kusale lezo ngcosana kwehla iy'nyoni zifike icokoshe kunjalo nasethuneni abazali bethu babhubha kanjalo emandulo bangalani uthi uShembe abayokutshela yini bona amagceba ayahluma uShembe uthi amagceba ayahluma kungekho exhaphozini na ungakwazi ukuthetha leli cala ngokhokho wakho wayizolo ungazi lutho lithetheke
incema ingamila lapho engekho amanzi na. Ungamdumisa yena uShembe adumiseke uma okhokho bakho behleli einkundleni zokufa bengalandwanga. Ngiyabonga baba, inkosi ikubusise. Ungahamba ungahlala phambi kwaNkulunkulu uthele ithelo okhokho bakho babulala amakhosikazi ngeinhlenhla baphose emaweni. uShembeke usakhela ikhala emphefumulo ukuthi uzani bantu abami sizothetha amacala abo. Kunomthandazo la eNazaretha othi njengoba singahleli kahle, mhla ngelashwayo ngasinda mina ngiyakubonga nganiwe mkhululi wami. Umuntu ohamba phambili ulandela indlela ahlabelele ngayo, ungahlabeleli ngendlela oyaziyo. Mhla ngelashwayo mhlazane kwakhululwa lokhokho owahamba ebulala ehamba abulala oNdlunkulu kuyoyeka ukuthi ekhaya kuzalwa ingane ezithanda uphamisa umkhonto njalo zibulala abantu, ngoba lo mkhonto umile owawuphethwe lenhlenhle imile ayiphethwe yilo yakhokho. Mhlazane lesalwazi esahamba emhlabeni sinomoya omubi ongabafuna abanakwabo sabaqotha ngembokodo ngoba sifuna ukuhlala sodwa emendweni. Mhlazane kwathula yona leyo nhliziyo, kwathula leyo mbokodo, bazoyeka ukuthakatha unkulunkazane enhliziyweni. uShembeke ubeke umfula wakhe ekhala emphefumulo uthi kuzogezwa leyo nsile endaba. Abantwana abazelwe egcekeni sesibakhomba ngomuno ukuthi usibanibani uthwele, usibanibani uyathakatha. Mhlazane kwathethwa lela cala lalabo khokho oyise bokhokho basemandulo. Awuphinde mfana kithi abezwanga kahle, awuphinde. Khumbula izukulwane, ake ubuze esizukulwane saphambili, ufunisise koyise basi. Sathi uyeka sengiyiqedile. Mhlazane kwafunisiswa koyise basi lesi sizukulwane abahamba emhlabeni bethi bazoqinisa umuzi, bawele imfula nemmango, baze bawele nalelizwe laseningizimu, bawelele emazweni la esakhelene nawo ako-Mozambique nako-Nigeria, bayolanda abafana bethi bazoqinisa imizi, beqinisa ngento abangayazi. Mhlawumbe le ndukwana ilandile ibhile ngamafutha kankosikazi owayishinga, owabulawa waqotha wahlanganisa namafutha eyilwane bese ibhilwa ise nayo inyama. Nami ngiyayazi, ngayibona umkhulu eyifaka lapha ekhaya, nawe uyayazi yake iy'nsizwa ebhiqwa ngazo. Bazoyifaka ekhaya bathi baqinisa umuzi, kanti bazoqinisa umuzi ngeyilwane ey'hlangane namafutha abantu. Mhlazane kwakhitshwa zona ubusefile phela ukhokho. Ukhokho bekwazi ukugcina imigomo anikezwa yona ukuthi njalo ngesikhathi sokuthi akufa umuntu egcekeni bese uhlaba. Sefile phela umnikazi waleyo nto, akasekho umuntu ogcina lento iy'ngane zisindisiwe ekhaya, aziyazi leyo nto. Bese kuvumbuka iququ egcekeni, uyabona sekuvumbuka abantu ababathakathi. Simile lesi silwane sithi ukhokho wenu washiya la, ithini esibusayo, sizogcina intando kababa wethu wasithumela ukuthi sizobusa phakathi komuzi. Ubani oyochitha leyo nto egcekeni? Lezilwana inqeni ukuthi umlobokazi athi emhle zikhahlele ingane zithi asifune ingane la ezosiphazamisa, ubone ephuphumela isisu umakoti. Abanye omakoti abazazi makuphuphumisa beza bathi ishakazi nje bekuwumkhuhlane, kanti umuntu sekhulile namhlanje bathwele kanzima omama. Mayephuphuma lowo mntwana efa lowo mntwana emandulo, mayesevuka yena uvuka uba nesikhwele ukuthi abanjani abazalwayo thina singazala, usengena nomuthi ayikhahlele ingane, azichithwe ingane. Omakoti akucasulwe into encane kumyeni wakhe, adina ahamba aye kumaji, aye kunkosikazi kamaji, unkosikazi kamaji afika amnikeze ibulala aphuze uhushuka le ngane, kanti nayo ingane ethi abanjani abazalayo thina sabulawa. Yona yona yaphunyuka kodwa nisiyabulala.
lebulewe iyavuka nayo ethuneni ihlangana nalengane athi mina ngithe awuhushulwe ngoba nami ngihleli ngedwa la ngihleli khona ngadliwa ingulube ngoba uma wangichitha washiya kanjalo waqhwanda nje inhlabathi washiya kanjalo yafika ngihubuluza imalazi ingulube yangihubuluza ngifuna sohlala nawe la kwande iviyo labantu abahamba bengalibonanga ilanga abazange bazale bese behlangana njengoba nawe uyazi usune iqulu lakho olikhandile lokuphikisa ulifaka umoya wakho naye loya nabe lowa bafaka umoya lapha kuthiwa abangabe sabakhona abantu abazozala namhlanje uhulumeni ukhiphe ngokusemthethweni thalali wathi abantu abangayifuni ingane kunamagumbi akhiwe bahamba ukhushula izizwe sekusemthethweni kudalwa yini uthi ushembe kuhlangana lemoya yezingane ezachitheka ezinye zakhushula zithi abanjani abazozala asigunyaze uhulumeni ukuthi azidedele zibulawe ingane kusuka ingane no 10 years ithi ngizothina ekhaya bese iyahamba iye kumakoti wami okhushula izizwe afika ikhushula isisu lemphefumulo yonke uthi ushembe ingozi lebulawayo ngoba omubi uLucifer ukhona lapha emawodini ithi ingane ilahlwa ucima umphefumulo wengane uthi omubi usuke sekhongozele athathe umphefumulo ayokwenza ngayo izilwane njengoba sekugcwele izilwane ezweni lakithi ubani oyosiphengulela lengozi unyazi lwezulu mayibonga Nkosi into esizele lapha ekhaya emphefumulo ukuthi silalele imiso nezinkambiso ukuze ushembe asize ahambe ushembe aye emandulo ayolanda isigubhu sesibongo esaqala ukuphambuka endleleni ingakho nomthandazo lotsho ushembe othi ngaphambuka endleleni ngangena ehlazweni zangifumana izitha zawo ngangikude nawe baphambuka abazali bethu basemandulo bangena ehlazweni waphela umvelinqange wasengena lendoda ilwa nomvelinqange yamfumana ngoba umuntu uphambukile endleleni ushembe uzobuyisa izinto ezinjalo lapha ekhaya emphefumulo ukuthi izohlanjululwa imindeni yethu ngoba le mindeni yethu ibuyisa isidlokomela isisiphathisa iy'thixo ingakho waze kwathiwa amadlozi ngoba ayesedlokomela esiphatha izinto ngenkani umuntu adidlitheke awela imfula ayise kwamajiya bese kuthiwa lapha hhayi ukhutshwa yidlozi kufanele ayothwasa kanti leli ithonga elihleli kabuhlungu ethuneni limkhipha umntwana ukuthi ayelapha lapha ezofika khona adlise oqamu nofezela namabululu ngoba nalo ladliwa oqamu nofezela namabululu likwazi ukuthola amandla usiyodla imithi kudla imithi kanti leli thonga elincelayo leli dlozi elincelayo egazini lakho ingakho ethi ushembe abantu abamuzana ekhaya emphefumulo bathule imithwalo bagezwe bahlanjulule bathethelele bakhumisana umlotha baphenduke babe ngabantu bese beba amathongo mayibonga Nkosi ithongo nedlozi into ehlukene bese ethi amakholwa ithonga ingilosi makuthiwa idlozi nethonga into ehlukene ingani khona abantu abathi idlozi labo inyoka uyakusho nawe hawu la ngibonile lenyoka emnyama hawu khokho wethu lo idlozi lapha ekhaya ushembe wayethi abantu uma bebuya bezokhuluma ebhekeni kufanele bafike beyilokazana hayi leli selesele leli ukhokho wazi walapha ekhaya ngoba sebetshele umajiya baqhamuka bengamaselesele ngoba abantu badliwa izilwane bedindilizile iselesele ngithi uyayidla inyama malifika phansi ngeke liyeke yomuntu ifile nayo liyapapathi iselesele lidle abantu ushembe bahlala esigodini sosizi baze baphenduke iy'lwane iy'nhliziyo zabo ziguquke zibe ziy'lwane bese befunza iy'lwane baqhamuke bengamabhubesi hayi kufanele ufake amabhayi amabhubesi ngoba idlozi likhulu kuwe kanti kushiwo abantu baqhobozelwa amabhubesi endulo
uShembe simthuma uthumekile wakithi ukuthi akahambe. uShembe uthunywa la ekhaya emphefumulo. uShembe masifuna ukumthuma amandla ekhona, kodwa uShembe akagabisile ukuthi nize nibe nempahla, nibe nembuzi, nibe nenkomo. Akagabisile nize nibe nemali. uShembe ugabe ngokuthi inhliziyo yakho mayiphelele uzosukuma uShembe angene emalibeni, angene ekufeni, ekujuleni kwethuna, angene esiswini sempethu, angene esiswini semtuthwana, angene libeni, angene ethuneni, aguduze amathumba ethuna, ahambe ethungathi isizukulwane sakini. Mayibonge Nkosi. Ukunikela ngempahla kuyisiko nje lasezulwini ukuthi uNkulunkulu unquswa ngeenkomo nezimbuzi neziqabetho nemali ke, ngoba imali phela seyathenga ukungcwele bakithi. Hawu sekucula nasemakhaya niyazi ingane igqoka amabhlukwe manje. File phela izwe masekunjalo khona koba sekuyingcosana, sekusiza lezo ingane, sekusinda lezo ingane ezibona uNkulunkulu nalelo lizwe elinenkosi ebona uNkulunkulu bese kuthi hamu. Kodwa amazwe amaningi sekuyigama nje likhona intombi. Iba yinhle manje ingane ivele kuma TikTok ayibonisa ichobokile. Kanti zithi lezi ngane njani intombi zona ezophila zimele ubuntombi, thina ubuntombi bethu banqanyulwa emandulo. Esine eyokuthi lawo bantwana sicele kumvenqanga uNyaka Zulu ababelethisi okusemthethweni bathola amalungelo okuba abantu. Esihlanu eyokubacela intethela labone emndenini bebulala abafowabo befuna ukungena amakhosikazi abo, bebulala abanakwabo befuna ukuhlala bodwa esithenjini, ubanga inkomo, ubanga amalobolo, ubanga amasimi, ubanga ikhwama, yonke leyo mkhuba yasesihogweni eyayibanga abantu bagcine bevulana bodwa, bagcine bebulalana. Bacelela intethelelo nasezweni, bacekela phansi izwe, nabona amakhosi, nabona umvenqanga. Mayibonge Nkosi. Amen. Ezinye-ke sezombulula yibo mabethanda utholakala ukuthi amacala abayasinda ibanga lide kakhulu, baye bayiveleleke. Mayibonge Nkosi. Amen. Siyacela ukuma la kumvenqanga. Okunye uNkulunkulu seyokhuluma enkonzweni yasemini okusilele ngemumva, akukho kungathulwa lapha ekhaya. Siyacela abantu mabephuma sekushaya isikhathi sokuthi bayomaya, bangomaya, bangaloko bema bethi sibuza ukuthi nokuthi kuzochazwa nasemini lokho okusilele. Mayibonge Nkosi. Amen. Besaxoxelwa mina engifikayo ukuthi mase ufikela ekhaya emphefumulo yini efanele uyithulele umndeni. Ungaqali phansi ukuthi akucela ukubuza amajiya ngoba ekhaya abantu bonke bafa sebezigoga. Bazoyekelana bafa bezigoga abantu ngoba nabo abantu ababedliwa izilwane benephuzi. Khona lezi silwane ekuthiwa inkentshane. Ngiyibukela ku TV. Inkentshane bizane ijafisa isisu, liqophoza isisu, lidonsa ithumbu, lithi ntwi lishonele nethumbu, nelinye lishonele nethumbu, ahlakazeke umuntu. Izilwane zonke ngene ngaphakathi esisodwa sijaha ibili, ijahe yonke into, ujahe yonke ukudla. Lowo muntu onjalo seyigobongo, mayevuka ezoba yidlozi phezu komuntu uzoba umuntu onjalo. Uyophila yena umuntu, uyokuthola yena ukuphumula umuntu. Sinje namhlanje similwa izifo nezimilo ezingalungile nje. Abantu abafa kabuhlungu emandulo banganakwa. Amakhosi ayingabe saligcina isiko lokuthi abutho amabutho. Wangagcina ukubula amabutho, kwabulawa ngisho namakhosikazi. Kubulawa ngisho ingane iseyinkalweni zonina. Amabutho egcwele egcatshwe ngeinkelezi zezilwane ezimbi. Angabe sakwazi ukubona ukuthi umuntu wesifazane la afika afaka inhlenhla aqephule, akhushula isisu, afake emgodleni, athi the umkhunkulu wamabutho angobuya asobuya nezisu zamakhosikazi alabafokazana sesibabulele. Ashiwe dindilizile lo nkosikazi. Kufike kudlilwane nenyoni zezulu. Ungathi umdlalo lo esikhuluma. Kodwa ethuneni babubula leso sililo. Mayibonge Nkosi. Ngicela ukuma la. uNkulunkulu angithethelele undaba ezitha wakithi hlezi naye. Uma ke undaba ezitha kukhona akuphethe, socela kundaba ezitha ukuthi athole ithuba emini. Amen. Sicela ukuma la ngoba imisebenzi lapha ekhaya miningi kakhulu. Sicela ukubonga uNkulunkulu izwi lakhe anikeza abantwana bakhe ngesihlabelelo esikhulu nama48 148. Socela kubashumayeli bakaPhombela ovunyelwa umoya ongenalo izwi lohoshozela njengami uzosihola ngalesihlabelelo emva kwaso
omunye wabavangeli bakaThixo asicelela umusa uNkulunkulu inkosi busiguqa abangcwele. Sandida.